Zdravo prijatelji! Danas ću vam pokazati kako brzo i jednostavno pripremiti ukusnu pitu od tikvica, poznatu i kao razljeva. Umutite 4 jaja, i dodajte im 100 ml ulja, 200 ml mlijeka, 300 g svježeg sira i 2 kašičice soli. Sve zajedno sjedinite. Napišite u komentaru iz kojeg grada me gledate. Voljela bih da znam. Dodajte 3 izrendane tikvice. Izrendane tikvice prethodno ostaviti da malo odstoje, a onda iscijediti višak vode. Spisak svih sastojaka pogledajte u opisu videa. Dodajte još 3 kašike brašna, 2 kašike kukuruznog brašna i 1 pakovanje praška za pecivo. Sve zajedno sjedinite i istresite u pleh. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 30 minuta na 250 stepeni. Pečenu pitu premažite domaćim kajmakom ili kiselim vrhnjem. Ako vam se svidio ovaj recept, u znak podrške lajkujte ovaj video. Napišite u komentaru iz kojeg grada me gledate. Voljela bih da znam.